ثالث ثلاثة يتواصدني دم يا هذا شرقي ردلت مشيني دم يا هذا شرقي ردلت مشيني تنا كبرتني سوان كجبان دين الراجع جبان قسمتك كبان يا بيتشا إسلاما دقيا نموتو ونديرا دلاك قربوتو وري خراسوبا كراجر سيتو مدقي ستيني من الرافوتو خيريني نوجدا فولي في قجيتو نسلافو مامالي سران كبلمتم ونتي الرجلتم هنتلو خجبا دين الراجل جبان قسمتك كبان ربي نرقب عزاهم نترقى تفلين محمد عبد الله نمل بابولين صلى الله عليه وسلم جات اللين يا نمد قيوم ديرا دلا جولين ور ربي فدين نرقى راكبلين قرين ازدقه ترى قرقلين يا نما كبلين وايرين ساتولين نوبي خقرراني نباسبلين نوبي خقرسن نتاتو مالين هدو دغفولي خرما قيسي كالين يخلو لين فلان ديشو مديسي كالين قوان خسارا بين يلكي تولالين خطي كبر لالين باقلو في دبان دين الراجة جبان قسمتك كبان ربي نبدا عزين دين كان نمامين بدا سر شالات دين اسلامي خران دين اسلام سبل السلام خرج على أمتا تانين سمامين رب ما قرآن دبت بونامين إسلام ما جيجون صلاة قفامين وقايا متبو ربي قفيامين ربي وجيني زوايا بجون حرامين يروهن ربي قدت مقامين أولان قد أبنى جرت شفانامين خدا ربي أربع جمة قفامين ما خيس بالتامين جمة ربي أربع دين الراس الجبان قسمتك كبان يخونا داقيه يا نما داقيزونو يا نما ربي خالق واقن دايزونو أربع دافي جمال كوايا موتيزونو تانا شرك ربي قرآن آنو دايزون ديسمو ربي نراسدان كيزون ويوفيتك ربي بروسي بالكيزون قويا هادا في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لماذا لا يستجاب الله لنا متى تدرين كأنك بروم سار'a akkana jedha yaa obboleewwan akiraadhaa itti dhihaadhaa itti wal dhiheessaa sheer illee walii godhaa invite illee wal godhaa khayrii tana akka namni martuu irraa qoodamu waan ufii jaalattan obboleewwan keessaniin jaaladhaa jedhanii kanaafuu itti wal yaamaa duuba qaamaa qalbii naa kennaa sa'aatii gabaabduu tanatti maaliif du'aayin teenna awwaatamtuu diddee maaliif du'aayin teennan awwaatamne rabbii keenna ni kadhannaa ramadaana keessa ni kadhannaa hajjii keessa dhaabbannee kadhannaa umraa keessa dhaabbannee kadhannaa jum'aa keessa dhaabbannee kadhannaa halkan leeylii ol dhaabbannee kadhannaa yeroo cufanii kadhannaa rabbi maanuuf hin awwaanne dubbii ajaa'ibaati qalbisa nama aqlii qabuuf dubbii ajaa'ibaati anan gaafanne aalima guddaa durii gaafata warra saalihitootaa gaafatanii jawaabe waan inni gaafas jawaabeen nu jiraa du'aayin teenna awwaatamuu diddee qaamaa qalbiin dhageeffadha wanni awwaacha isii dhoorge waa 10 jedhee waa 10 nuu lakkaahe takka takkaan na hordofaa 10 isinii lakkaahaanillee naa waliin jirtaniimi wajazaakumullahu khayran gurra waa haffazdu rabbiin isinii haa kennu gurra gurratti qaawwuu miti gurra waa haffazdu rabbiin isinii haa kennu duuba sammuu waa qabattu rabbiin nuu haa kennu yaa obboleewwan keenna
warri waa himu hedduudha ana callaa miname hedduu waa hima wanni himan sun cufti waan kayriiti wanni keessaa qabatan hagoma rabbi immootu warra maraa qabatu rabbi nu haa godhu duuba طيب دوبا وان جداني قافة لماذا لا يستجاب الله لنا مالف ربي نون أواني دعايني كدنا ربي ما نوفين أواني ما ربي نوهن أواني دعايني كدنا أجراني قافة ألمتج إيه نمني قافة إبراهيم بن أدهم جدانين قربا ورساله توتا وان جد دوبا يرو قافة قال لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه واني شرطي دعائي تيسن أواتم بليس واني دعائي تيسن أكل انفود أمن بليس قربان انتلا غاري نكبي جدا انتل قربا غاري نكبي جتي أبان ilmoo غاري ناكني جدا هات ilmoo غاري ناكني جتي نمو ilmii fedha ilmii naakenni jedhaati bifti kadhaadha hisaaban qabu namuu horii fedhaati dunyaa naakenni jedhaati namuu agartee kaa hajjii fedhaati umraa fedhaati biyya adda addaa fedhaati kadhaan waan biri kaalkanii guyyaa dhaabbatee booyu maafin awwaatamne du'aayin orma kana maaliif du'aayin gabarran kana awwaatamuu didde kunoo akkana jedhe sheeytichi maal jedhe wanni du'aayin teessan awwaatamuu diddeef li'annakum araftumullaha falam tuti'uuh rabbii keessan beeytanii akka inni rabbi ta'e akka inni kasamii uume ta'e akka inni kadachii uume ta'e akka inni ka lubbuu teessan uume ta'e akka inni waan riskii isin ittiin jiraattan ka uume ta'e ka roobsisu ka caamsisu akka inni ta'e bifa cufaan rabbiyyummaa isaa dandeettii isaa mara haqqaqtanii qaalii godhuu diddanii jedhe tole jechuu diddanii jedhe dhugaa moo soba jettan isin tole jechuu diddanii jedhe akkamitti ribaan nyaatinaa jedheeni nyaattanii jedhe nama ajjeesinaa jedheeni ajjeeftanii jedhe zinaan godhinaa jedheeni gootanii jedhe nama natinaa jedheeni hattanii jedhe hin kijibinaa jedheeni kijibdanii jedhe ma'anan kanaa bar araftumullaha walam tuti'uuh rabbii keessan agartee beeytanii qaalii godhuu diddanii takkanaa jedha تلمتا وعرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي ته إساء أمنتني بيتني حققتني جلدي مددني نبي كان عليه الصلاة والسلام وان إني تنو أجج حسابا قبض وان إني رانو الأورج حسابا قبض تنو تكيساتي دلقو جلو لا كفسا كقوتو تندلقو تنجر اللي حسابا قبض تجيتني أبوليوان sababa kanaaf du'aayin teessan awwaatamuu diddee jedhe lama jedhe tasadaffaa wa arabtumul qur'aana falam ta'amaluu bihi tasadaffaadhaa qur'aana rabbii beeytanii akka inni kalaama rabbii ta'e akka inni rabbi biraa bu'e ta'e akka inni jecha rabbii ta'e akka inni haasawa rabbii ta'e amantanii itti dalaguu diddanii jedhe qur'aanni awaamira qaba nawaahiha qaba waan itti nama ajaju qaba waan irraa nama dhoowwu qaba kana maraani diddanii jedhe dhugaadha qur'aanni juuzi soddommanii kana nama meeqa qare ka qur'aana buuse ta'inna ka juuza takkaa lama qara'e ta'inna ka akkana dhagahu jiru ta'inna namuu qur'aana kana inuma beekaati inuma qara'aati akka kalaama rabbii taate inuma beekanii immoo namni qur'aanatti hojjechuu jiru illaa man rahima rabbii malee hin jiru nama rabbi rahmata godhee faga lakkoofsaa callaa jechuudha kana jedhe wanni du'aayii awwaatama dhoorge sadinaa jettanii afraffaan وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها قناني ربي تولى ربين إسنت أولي نياتني دويدني وان ربي إسني كني الحمد لله ددني جد شكري قلتو ددني جد شكري قلتو ددني جد قناني ربي إسنت أولي فيا إسني كني إجا إسني كني قر إسني كني أفان إسني كني تولى ميك ربين إسني أولي فيا كيسن بر دبري دنيا إسني كني جارتي إسني كني إلمان إسني كني وهجم إسني قولي الحمد لله ننجرتو مال مالي مال كنو كوني مكينا كبا كوني مالي كبا نجرو مال كبن كوني مالي كبا تما اتهان كتج الله أرقدوبة تولى ربين إتولي كانت تقولين هنركو يا سبحان الله الحمد لله يا ربي آفيانا كنتي الحمد لله يا ربي الروانيا دونا كنتي الحمد لله يا ربي الروان دونا كنتين هنجرتو قناني ربي تولى ربي سنتي أولي كفيات إنا كدينجيت إنا كإلمانيت إنا كون اتفيدمتنيتي شكري ربي قلتو ددني جد نعم والله لقاء تولي ربي نتي أولي حسابا قبو
namni rabbii fa alhamdulillahi tola nutti oolte yaa rabbi jedhu mootu qallamaa wujida xiqqaatee jira argamuun isaa afraffa shanaffaa waan jedhe wa araftumul jannata falam tatlubuuhaa jannata rabbii beeytaniiti barattaniiti akka isiin bareedduu fi akka isiin midhaayduu fi akka isiin jirtu mara hadiisa keessa dhageettanii qur'aana keessatti agartanii dhugaa ta'uu isii beeytanii itti amantanii barbaaduu diddanii jedhe ajaa'iba duuba beeytan jedhe jannata rabbii akka jannata ta'e akka inni agartee dhugaa ta'e illee beeytan jedhe immoo barbaacha diddanii jedhe hin barbaanne dhugaa kan nuti itti jirru kana barbaadanii eenyutu jannata barbaada halkan lafaa ka'ee hirriba keessaa salaatu jira eenyu qur'aana rabbii qara'u jira eenyu akka diinaggee barbaada fi bahara cabsee lubbuu itti halaaku jiru kanatti ilmi rabbii barbaadu jira karaa jannata rabbii ittiin gahan eenyutu agartee jihaada deemu jira eenyutu akka sahaaban jannata rabbii itti barbaadu sanitti barbaadu jira rabbiin gabricha isaa hin qabu yoo rabbi beeke malee nuti hin beeknu subhaanallah nama akkasitti barbaadu jiru hin beeknu nuti duuba jannata rabbii dhugaa tahuu beeytanii barbaadu diddanii tanaaf du'aayin teessan awwaatamuu diddee jedhe tajahaffaadhaa waan jedhe wa araftumu nnaara falam tahrabuu minhaa wa araftumu nnaara ibiddallee beeytaniiti irraa baqachuu diddanii jedhe jahannamiin rabbiin uume gubaan isii ta akkanaati humna ibiddattii tanaa irraa isiin 99 tuni takkatti tunuu hagana nama gubdii sun akkam nama gootii haqiiqaa isii beeytanii akka isiin jirtullee beeytanii dhugaa isii sabachiiftanii kijibsiisuu diddanii amantanii immoo irraa baqachuu diddanii jedhe akka ibiddi rabbii ibidda rabbii taate akka isiin jabduu taate dhibbaan dhibba amantanii jedhe akka hin dandeenyellee amantanii jirtanii jedhe namni ibidda sanni dandeenna yaa rabbi nu seensi jedhee kadhatu ni jira tokkolleen hin jiru duuba irraa baqachuu diddan jedhe mootu ibiddattii sanirraa yaa subhaanallah ibidda san irraa baqachuu diddanii jedhe kana jedhe wanni agartee du'aayii teessan qeebalama dhoorge waan jedhe torbaffaadha wa araftumu shayxaana falam tuhaaribuuhu wa waafaqtumuuhu shayxaana ibliisin ka abbaa keessan aadamiin jannata keessaa darbe beeytanii rakkoo inni namarra geessullee beeytanii dhibbaan dhibba isa hubattanii irraa baqachuu diddanii qaalii isaa gootanii jala deemtanii jedhe ribaa nyaadhaa inni isiniin jennaan nyaattanii nama ajjeesaa jennaan ajjeeftanii deemaa zinaa dalagaa jennaan dalaydanii waan inni itti isin ajaje maraa dalaydanii jedhe hammeenna isaa immoo beeytan jedhe abbaa keessan kun aduwwii keessanii gaafa duraa abbaa keessan jannataa baase ni beeytan jedhe waan inni isinit dalage hammeenna isaa fokkinna isaa badii isaa hamaa ta'uu isaa itti walii galtanii jirtanii jedhe kaafiraa islaaman shayxaana wayii warri kaafiraallee gaarii isaan jedhaa jira beekuu waliin isa baqachuu diddanii waan inni isiniin jedhe dalaydanii waan inni godhaa isiniin jedhe gootanii na'am dhugaadha akkasitti jira hujiin kenna shayxaana qaalii godhu mee laalaa hujitu nama amansiisaa duuba 8ffaa waan jedhe wa araftumul mawta falam tasta'idduu lahu du'a tana beeytanii 8ffaadhaan qabadha du'a tana beeytanii haqiiqaadhaan maali jennaan abbas si biraa du'e obboleessa si biraa du'e obboleettii si biraa du'e ana alii keetirraa waa du'an agartee kaa saahiba keetu si biraa du'e namni du'an beeyne ni jira tokkolleen hin jiru du'a tana beeytanii haqiiqaa isiidhaa akka namni du'u akka bareedumni addunyaa kun saabid hin ta'in akka zalaalam hin ta'in beeytanii jirtanii jedhe kurfaayuu fi diddanii jedhe isiif qophaa'uu diddan isiif kurfaa'uu diddanii jedhe yaa subhaanallah du'a tanaaf kurfaayuu diddanii qophaayuu diddan jedhe bes walumaa galatti hin qophooyne dhugaa namni du'aa qophaa'e akka anaaf si'iitii miti rafee hin bulu akkanattii miti akkitti du'aa qophaayan duuti agartee ka jiru addunyaa tanaan gargar nama baaftii ni beeytan qabrii agartee san keessa kophaa jiraatan ta ifnan hin qabne ka ollaa hin qabne yaa subhaanallah ka bariitee dhiitee hin qabne cinqii isiittu jira ka kalee lamaa wal jala nama dabarsitu kuni baaba kophaati haasa'ee keessaan ba'u kana mara osoo beeytan qabrii saniif qophaa'uu diddanii jedhe qabrii saniif qophaa'uu diddanii jedhe waan jedhe ta'etti aantu wa araftumul amwaata falam ta'tabiru wa dafantumul amwaata falam ta'tabiru
du'aa keessan awwaaltanii biraa galtanii jedhe du'aa keessan deemtanii awwaaltanii qabrii keettanii biraa galtanii gorsarraan fudhattanii jedhe obboleessi kiyyaadhana biraa du'e kakalee akka kiyyaa jiru kanumaan waliin nyaatee dhugu kanaan waliin kolfu har'a kunoo bakka inni jiru jettee gorsi ati irraa fudhattu hin jiru jedhe awwaaltaniituma biraa galtanii gorsi irraa fudhatan hin jiru jedhe kana jedhe wanni du'aayii keessan agartee booda aanse nabiin rabbi immootu qabriiyyuu dhaqaa ziyaaraa jedhe agartee kawaa isin yaadachiifti du'a isin yaadachiifti isin gorsiti yaa subhaanallah wanni ibraahim binu adham jedhe kun cufti waan jiraati duba ka irraa dhumaa waan jedhe dubbii ajaa'ibaa ka kurnaffa'a wataraktum uyuubakum واشتغلتم بعيوب الناس ايبي تيسن ديفتني ايبي نماتين شاغلو تغتيتني دي انتلي تنبر ابلو ولين جرتي قربانكم بر ابلو ولين جرا وفيو امو تكو ولين جرت وفيو امو تكا ولين جر بدي وفيو دلقو تجرو توفي تنن ارغو اكسرين توفين اغرتوتي اغرتير ان ايغي قبدو جتي جدان توفي تنن ارغو تنما ابراهيم بن ادهم وانجل رحمه الله namni aybii ufii dhiisee aybii nama biraa callaa agartee saniin shaagalutti seenee jedhe wani du'aayii nama awwaataman orge kanaa jedhe aybii teessan dhiiftanii ta nama birootiin shaagaltanii jedhe dubbii dhugaati obboleewwan aybii teessan dhiiftanii ta nama birootiin shaagaltanii jedhe ebaluu ni kijibdi jedha ufiiyyuu ni kijiba ebaluu badii akkasii dalayti jedha ufiiyyuu ni dalaga ebaluu waan akkasiiti jedha ufiiyyuu ni dalaga aybii ufii tanan arguu ta nama biroo callaa hima jechu kasura kuni zabana kennan keessatti heddummaatee jira hisaaban qabu kuni zabana kennan keessatti namni inkaarullee hin jiru namni zabana kana waan ragaa isarratti ta'u waan ragaa isarratti bahu dubbata duuba wanni inni keessa jiru ka inni dalagu ka inni hojjetu namni biraa yoo hojjete abbaa san badii godhee hima ta isaa tan ammootuun argu tante agartee kayrii akka waan jedhaniini yaa obboleewwan dhageeffadhaa duuba wanni du'aayii teessan awwaatama dhoowwetanaa wanni du'aayii teessan awwaatama dhoowwetanaa jedhe duuba kanaaf rabbiin kenna yaa obboleewwan kenna nu haa qaceelchu waan dhaamsatii warri asiin duraa homaa nuu nambifne lafa nuu kaahanii deeman rabbi isaanirraa haa jaalatu aalimman haga ammaatitti agartee khayriin isaan nuu dhaamaa jiran isaa ban qabu duuba rabbi isaanirraa haa jaalatu qabrii isaanii agartee karoodatu min riyaadil jannaa irraa rabbiin haa godhuufi yoo itti dalagachuu dinneef yoo itti dalagannellee anaafsi jirti gama dhaamsatii isaan biraanuu sabatee jira duuba insha Allah asittiin dhaabaa haga darsii biraata akkana fakkaattu walit deebinutti nagahan nu turaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh